Kuhambo lwakhe lokwethekelela izibhedlela zikamasipala, uMeya uBernard Gabriel Manyenyeni ekhatshwe ngunkosikazi wakhe uFran Manyenyeni uqale ngese-Beatrice Infectious Hospitals esitholakala emzini weMbare. Lapho ke ufike wanikeza izipho ezehlukeneyo kulabo abagula bebulawa yisifo sofuba. Bebelibaziswa liqembu likamasipala lekwaya labo abekade bekulezi zibhedlela. Uzinikeze njalo la kubantwana abancinyane abagula bekulesi sibhedlela umnumzana Manyenyeni lezi zipho zekhisimusi. Mary Usuke lapho ke umnumzana Manyenyeni lequla lakhe eselubhekise esibhedlela seMavuku lapho afike wenza esifanayo wanikeza izigulane kakhulukazi omama abekade besanda kubeletha izipho ezehlukeneyo ezekhisimusi. Konke lokhu bekusenziwa abeqembu lekwaya lekamasipala belibazisa uZulu behlabela ingoma ezitshiyeneyo. Ubhode kulesi sibhedlela etshengiswa konke osekuthe kwenziwa kiso ukusithuthukisa okubalisa indawo lapho kuhlinzelwa khona okuyabe sebelenkinga lapho bebeletha. Umqondisi wohlangothi lwezempilakahle uDr Prosper Jones ubehamba laye uMeya emtshengisa konke osekuthe kwaba khona kanye lendawo yetheater lapho kuzohlinzelwa khona ababe bebhekane lenkinga ezitshiyeneyo. uDr Jones utshele abaze kulomkhosi ukuba isifiso sabo njengomasipala kuyikuba lesi sibhedlela sithuthuke sifane lazo zonke izibhedlela ezikhulu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.